Thisena Mintlantu Kanlalpa isu mengin Mizoram Journal chuan chipai kan buk levek achau Open Doors USA te danin North Korea ram chu khovela Christian te torna le ti du da na sat ber na ram ani chun zom zela hedin mun duom lo le ra phlak takhi kum song ponga chung zet a chelta Open Doors 10 2021 World Watch List anti chua hian heng an huai mi te hi Christian te chunga hleilen na ram le na sataka Christian te torna ram top 10 ani pakhatna North Korea panina Afghanistan pathumna Somalia palina Libya pangana Pakistan parukna Eritrea pasarina Yemen pariana Iran pakwana Nigeria somna India North Korea rama hian Christian ni le Bible kol te chu thina khop sual ania pathian biakin khom chu wana ra ang mai ani Christian an ni ti po midang an shilngam lova an fa te tangial po an shilngam lo ram hnuai puk le thlai huan atang te in pathian an bethin North Korea rama Christian omza thi sia thei ani lova achan po Christian te hi aruk theang berle midang siat pui lo tura anin thuplat wangani heti la hian Open Doors chut dan chuan nuai li borvel mihring omza ta tanga te in za pakhat point panga vel chu Christian ni in an ngaya North Korea jail labor kema Christian tang me khi singa tanga sing sari in kalvel athen chuan nuai khatvel lai ni in an chut bok Open Doors Sudanin khovela Christian maktadoi zathum somli zat chuan ti du dana le enshanna na satak an tuar mek ni in an talang maktadoi zathum pakwata chu World Watch List ranking somnga china chengte ani nge Open Doors in an chin chia danin kumsang ni som pakwa chung khan Christian an ni wanga tha mi sang ni zakwa somriat pathum anoma kumsang ni somni ni kum chung khan mi sangli jasari somruk pakhata an kai chowa kumma sa aya punna hi za somruk lai ani Christian tha jinga za somkwa pakhat hi Africa khombol puya thleng ani za paria chu Asia thleng ani thung COVID-19 sipui leng wang hian Christian ten enshan an tok na sa hle a sarkar le tranpui tu po sang te atanga tranpui na sum le ei tur sem te chu Christian ten an don ve phal saklo na mun tam takom bok ni in Open Doors te chuan an talang khovel mun sanga ti du dana hnuai om me Christian te tan pathian om puina le thamwon na dil puila abik takin North Korea rama Christian te pathian om puina le ti chakna idil puyang u Christian te torna ram ring tu te than muala lem liam zo tu North Korea hian mihring maktadoi somni panga vel anom meka an khopui ber chu piangyang ania World War II zo nu sangkha zakwa somli pariat khat Korea marle chimlam chu intern sangin marlam North Korea lo ni ta chu Communist Soviet Union nuai awmin chimlam South Korea chu United States nuai anong ve thunga kum sangkha zakwa somnga pathum khan Korea marlam le chimlam chu indo chiamin Korean War anti tang ming thang tak alo chuaka Korea chimlam South Korea lo ni ta chu United States le athoram ten puin North Korea chu Soviet Union le anche ko ram ten an pui thong Korean War zo nu hian Kim True Sung chu North Korea chu dictator ni in obzia Kim True Sung thi nuwa afapa Kim Jong Un chu December ni so pakhat thleng a thi ni thlengin ro arela Kim Jong True a thi ta ka wangin tuna hian mi ho pung na le nun rong tak
peng leng punga ti mai turamoi mani pian pui u nau te le apa te po that mi adu tu Kim Jong Un chuan ro a rel le mek ani he pa Kim Jong Un an hua hian Christian te din muna chep hle a Christian Isua zui tu ni chu thina khabe ya mani in parluna ang ani hial ani United States ta Obama ro re lai khan North Korea dictator Kim Jong Un hi apong porna sa thin le a then om ram South Korea ram chu room thain nuclear ral thuam a ser tluk boka tuna hian nuclear warhead somruk vel neya ngai ani United States Trump president in thana an boi mek la hiam Kim Jong Un chuan Donald Trump ro rel na hnuaya angoi bo wang nuwa thom ron nei thar lein United States chu an ram hmel ma ani thu te soin nuclear ral thuam po siam bel an tum thu te le United States chu ne thei jok ani thu te soin US chu awau cher mai ani tuna United States President elect Biden a hi president lo ni ta sela North Korea hi engtin nge a khosak zel don ti chu hunin ala hrilang chu Mizorama Christian te Salen taka Christian kan ni theilai hian khovel ram tam taka chuan Isua hnung zui tu Christian ni chu thina khop sual dam chung zel tan theina le sarkar dan bo chen na nia khotlang le ram then om endong musit diriam le ti du da ton theina ram hi khovel ram tam taka om Zalen taka iduanga pathian I betheite Christian ini wanga har satna I tok mi alo te kha lom thu soyang che ram tam taka chuang Christian an ni wang ringot hian tha pong swal rok endong an tok ti hriala an tan tongtrai thinang che ni tin hian khovel puma Christian an ni wang ringot a tha mi som pathum ai tlem lo an om zia pathian biakin amo Christian inemo som pani ti chia sak an ni zia thin Christian an ni wang ringot hian diklo takapua man emo zel tan tiremo hi Christian som pani aya tlem lo an om zia Christian an ni wanga ruk bo panga ni tin an om zia bok International Christian Concern ICC in atala nanin India ram Karnataka state Bani Mardati village Hassan district Christian te chu sarkar official ten thiam chin omlovin pathian biakin khom an khapsak Bani Mardati village a hian Christian somnga vel an om via January ni li sangni somni pakhat khan Deputy Superintendent of Police DSP chuan police official langdane Christian ho hi a ko koma DSP hian Christian ni sa piang an ni lo thule ti luina le bumna manga Christian a inlet mai ni in apua Christian an ni nge ani ti lan tin en tir turina te bok DSP chuan Christian te chu Hindu le Christian te sarkara tanga ham thana diklo taka dong kopa apu bok he khuwa Christian te chu tiam chinom lovin pathian biakin khom a khap sak zui bok ani he khuwa Christian te hian DSP malang na chu Hindu fiak pol te hek na ni an ngaya Christian te nok sakan ti wanga Christian ten wai bo tura an malang na ni thu an soi har sana le ti du na sang an torkara rin om taka Christian ni zel an tum thu an soi thung an ko than pastor chuan kan du thlan sa kho zoi tu le pathian bia in khom tur poin zalen na kan nei lo sa kho dang betu te nen kan in kar a zau mek zela state sarkar in sa kho danga in le khapna dan anti conversion law man tumin ma ala meka hei hi man ani huna pe chuan Christian te hi kan chep le zwal hle don ani ati Karnataka sarkar hi BJP ro relna state ania in thandona anti conversion law man an lo tiam tawngin pastumin tuna hian ma an la mek ani tuna hian heng Odisha Madhya Pradesh Arunachal Pradesh Chhattisgarh Gujarat Jharkhand Himachal Pradesh Uttarakhand le Uttar Pradesh ate sakho pakhat atanga sakho danga in le khamna dani man mek ania he dan mang hian Christian te chu do ta pu ni in
man an tok fowa India rama Christian te tan rongbol har sat pa hle ani tuna hian state engemaw zatin he dan hi pastor min ma an la mek lombok India ram hi khowela Christian ti du da hluana ram som open doors te na chuan ani mek bok ani Christian outlook in Asia danin Uganda rama Muslim sako tu iman chu Christiana ain le nu ni reilo tia mi pui thin rimin antilum he thil thlen nu hi nikum sangli somni December ni sari khania International Christian Concern in Thailand danin Muslim sako pui thiam ho tu ni thin usuf kin tu kumsumli pakhat mi chu Dolwe Island Boyuk District Uganda ami chu Christian ain leta hei hi du lovin Muslim sako betu ru kol mi pui thimnim chuan an that zui ta ani Pastor Andrew Nianma Full Gospel Church Dolwe Uganda ami nen usuf kin tu hi rin chungchang awai engemaw zat ani kom tho thina lali swa chanchin a hriat chian hu chuan Christian a ain pe zui ta ani usuf kin tu hi Christian a ain le ma hian ain upui le fate nen mos bul hnai maya an chenga Christian a ain le nu ni thuma anu pui hian a pasal hi thenin a fate nen a chuasan ngal dai ani sako tu iman te hi mosa tongtrai huai tu thu soi tu le khuran zit tina pe thin tu an nia hetianga an ho tu pa Benedict Christian a ain pe tamai hi he khua ama steam ho te hi an thin rim ta hle maya mi pui thin rim chuan kin tu hi ni khoshelovin an soi sakron ta Pastor Andrew Nianma an a hriat chuan rang takin an ina kalin damdoin a hruaya ma se chan man ani talawani Uganda a hian Christian hi za somriat pani zet an omna a Muslim hi za som pathum vel chau an ni chungin mun kil khor deuh zoka Muslim atanga Christian a in lete hian har satna an tok na sa thin le tha an ni em lo puin an in le lo ti chia sak bung rualak sak le no chuate an tok fo thin Pastor Andrew Nianma po hi iman Christian a siam nu December ni somni pasari sang ni somni khan Muslim ho hian ko tan thlak ve bok ni kum October thlapo khan Pastor David Omara chuan radio a thu soin Muslim le Christian dang lamna soin a khai khiana a thu soi zo hian Muslim firfiak polten lo changin an soi sa a an that zui ani anu khanan misual takne thin anuwa isua rongbol tu nita John Newton a chanchin hi toite in ihan ta langte ang John Newton a chu kumsang khaza sari somni panga July ni somni pali khan London khopuya alo pianga anu hi pathian chi mi le mi fel takani John Newton a po anau pan lai chuan a in kol tha em a pathian thu a hril thin van duai thlak takin kumsari mi lek ani lain anu chuan a thi san ta hlau mai ti chuan kumsom pakhat lek ani lain apa long kapten chu zuin kumsom poria chung zat chu tui pui chunga hun amang ve ta ani awang lai le thazat lai hun ani boka anun apoloin abo ro hle maya engma poisak po anei me olo suana lama insum kana nei ho lovina chia Africa rama mihang salmanga sumdong ho athurwal puya zanga ina nei ho lovin ramsa angmain longin apur khoma a hral le thin ani kumsang khaza sari somli pariat Mars ni som khan Africa atanga England an pan lain thipui na takin an wai chiam maya an longpo ke som vek le pil mai lo oma a oma chuti lai chuan Thomas Kempis a le kabuzia Imitation of Christ idin muna hian ding ve ta se lali so Krista hian entin nge ati ve ang ti a chira tang chuan pathian tharau thiang limin arong khoi dang lam ta alo piang thar tatlat mai ani ti chuan a testimony hla ro pui tak a phu chuak ta khongai namak moi le duom sual riang vai chan damna suala bo nu min zo muta middel midwana chu
ti mizo Christian te poina kan du em ti hla hi John Newton a chuan alo phuah chuak ta ani au patnu chuan Cambridge bula thingtlang kholian vak lo olni kohran pakhata pastorin awm veta a kohran a enkol taka chuan pathian kohran ro pui ziate lalpana ven that ziate a thu phel ve to ngai lo pathian chuan ama chena tana adin le a siam ani ziate a muchiang ta em a he hla ro pui takhi alo phuah chuak ta ani lalpa Zion khopuya chuan khongaya min tel tir chuan I ming chau ka chuang ange ti hla hi a that lai hun mangkholo deuh ma se ano pan laia anu zirtir na chuan par chhuah hun anei ni in a ngai theang nu tha le pathian chi hi fa te hi han bo ve deuh thin ma se ano pan laia an nu te zirtir na chuan ra tha a chuang nge thin ole viewer ta zinga kan channel min la subscribe sak lo te khan subscribe ti kha meti min lo subscribe sak ve ngei te u kan video da thar te in lo mu ngal zel theine turin notification bell kha medlein ola in da don ya